Ngizobingelela phakathi kwakho khona nabo bonke abantu ngeendawo labesuka khona nazo zonke ikhulu ekhona. Lo babingelelayo uSimo wakamthembu. Obaba omncane kaLanga Elihle Mthembu usiqiniseko ku TikTok. Cha anginawo amaningi engizowasho ngoLanga. Engakusho nje kuphela ngiyakubhekisa ababulali bakaLanga. Lokho abakwenzile banezathu abasazibona isingasazi thina. Ngithi kubona engathi bengagcile bathenjini bengakwenzi kweminye imizi. Angisho ubuhlungu obehlele thina gcine thina kuphela. Kodwa ngifisa ukuthi into abangayijwayeli ukuyenza ngoba lento abasebenza bakhanda inhliziyo ezibuhlungu entweni eningi. Mhlambe vese kuthina obekwenza thina befathi bekwenza besakwenzayo kwabanye. Mhlambe bakwenza bafuze kuvalo yakwethu nje ngokuvalo nje manje obakhaphulana. Ku-right siyabonga kuthina ke. Ngiyafisa begcine lo masiphele nawe engizokusho ukuthi ngiyabonga ngicela ukuthethela umfowethu okhona waseKhabweni okhuluma nokuhle ngwazi ukusho. Sanibonani. Ngicela nje unibikelela lonke emphakathi nonke nehambeli ama-provincial government akhona. Ngibonga kakhulu ukuthi nibe khona sizosingatha lo mcimbi ongahlelwanga ovele wayihlela. Is one thing mndeni wabathembu nomphakathi wakaNodunga avele so isilahlekelwe yiqhawe. Umuntu emayiqhawe ke uvela ngendlela ezihlukene. Ubuqhawe abanye abantu bebazi ukuthi uvela ngomaskandi. It's not allowed that. Umuntu uyavela ngendlela yakhe. Ulanga Elihle uvelile ubuqhawe bakhe. Uyiqhawe ulanga. Yiqhawe leli. I'm proud I'm still dead. Lo mfana kamfowethu nambeke ngemkhosi nje mfana ukhuluma kanjani ukhuluma nje. Hayi kusho ukuthi phela mfana ukhuluma ngendlela yakhe uyakhuluma. Vele ke la eSouth Africa wonke umuntu ukhululekile ukukhuluma ilanguage yakhe eyiqondise ula usuwebhekise khona. Let's must understand. Ilungelo lomuntu abanye bafuna ukulibhayibha belenze lingaba into eqondile. Ilungelo lomuntu umuntu emangasaqondile kusho ukuthi lo sonke la South Africa sagcina siba abantu abayesweni. Uma ngekho umuntu ozothi oboyisihighlight ethi hey baba usuhamba wrong. Nami ngiyindoda nje kumthembu. Ke kuvela kuthiwa Themba usuhamba wrong. Engibuthi usethi lo muntu nami ngiyithithi ngithithi ibeshulami usekhuluma into bengayiboni kodwa seyibonile ukuthi ngeze wrong. Ulanga ebengenzanga into wrong. Vele 100% abantu base South Africa must understand. Must very clear understanding. Wonke umuntu unelungelo lokuthi umuntu emenze kabi enze kahle ethi usurong. Angazi yazi mina umculo ngiyawulandela kulandela wonke imusic okhona. Ngoba mina ngakaba music shen ngayenza lento. Asekutha ngiyakhumuka nje ke ngehle kancane. Salinde nami bengizolindela bengithi awuzokungisiza hayi ngitamfaka idem lizwe. One thing ke sekwenzeke kahlungu khona ke ongome yayona ke abasuke bezwa kabi uthi abagadlela kabi thina besinensizwa begadlela kabi akothi jikiwini lesizwe ngoba idlala ingoma. I'm very sorry. Okwenzeke
ulanga elihle thina sithi ulanga elihle ngoba umntana kamfowethu lo indodana yami le socela nje ukuthi bakwethu osokwenzekile ukufana njengesehlo besingazi kufana nje ukuphunyuka intuthu ifasile uma siyaphunyuka ulanga elihle kunesisho ebekasisho mhlawumbe wabona abanye bebuka kakhulu mina ngiyibuka kakhulu izinto lezi zama social network ngoba sengimdala angihlala kakhulu zona kodwa ulanga elihle kunegama kwalikhuluma elihle kabi wathi kazi ngendlawo ethu kothiwa uma ngabe indlawo ethungila izoma kanjani yazi ngifuna ukuma kulongo nto leyo mina ngakhathazelene ekhulumayo ngifuna ukuphendula kulo nkulumo leyo kalanga lihle ulanga elihle ebenephupho elihle kakhulu ngomuzwa kwabo nonina engisho ukuthi kulokho ebekukhuluma ngiyakuphendula namhlanje ulanga elihle lokusazokwenzeka ngoba bakhona odade abazalwa kwaMthembu abasazokwenza lokhu bokuphupha ulanga elihle ukufanele kwenzeke ulanga elihle benephupho ebengaphupha ukuthi kwaZulu bephupha ngekwabo thank you Bonga kakhulu umphakathi angizi kusho ukuthini angisathanda ukukhuluma kakhulu ngoba sekhona ukuhlonipha nokuhlonipha izinto engizizwa kuma social media networks yakhuluma ingane zami mina angiyibuki into yabona ngimdala sengimdala khona sengiyabona nje ufake ibuku ngithuleka ngoba ningone emphakathi ngibukile so angikwazi ukuthi ngithi ebathenjini kodwa senginephoqo namhlanje ukuthi ngihloniphe ukuthi ngingasho ukuthi uphuthu ngoba sokuyangihlupha emphefumulweni wami mangabe ngikhuluma ukuthi yazi mina mangabe ngisuka eStembe noma ngisuke ngisuka kwamla ngisuka khona engihlezi khona nkosikazi ongoqozela uphuthu kodwa manje singalelo gama sefavele reject ebathenjini nje lolo gama seliyinhlamba seliyingcaba stop to date sekuzothi baba ngoba leli gama belimnandi kakhulu bengisho kalula nje nkosikazi hangeza lapha ekhaya hayi uhamba nobani awungezela ipapa ungezela uphuthu umama usezoqoqoza uphuthu kodwa hayi sengilishintshile igama ipapa uNkulunkulu emuhle enibusise nonke elisuka emaprovinsi ize la ekhaya uNkulunkulu enibusise nihambe kahle noma senigcinile la siyabonga kakhulu usengetha somndeni wasebathenjini somndeni kwaZulu asisho ukuthini laba basebethi uphuthu no abakwazi ukubali boya zenkomo uma sebekwazi ukwenza lokho hayi ngoba phambi kesilisana thina Zuzu ngeke beqede ikwenza ngiyabonga bakwethu uNkulunkulu ethembusi siyabonga kakhulu kwabasebathenjini ithi lensizwa esuka la ithi abantu base South Africa must understand silana ngoba we are understanding into esibhekene nayo sibonga kakhulu baba umnisi ngizocela nje ukuthi bayikona okhulumela abafowabo owubuhle Mthembu simbone angamboni nokhulumela oma engithe uGazu noma kaKhehla siyacela nje besondele beze ngala ukuze sikwazi ukubabona buhle siyacela bese ngilungisa la akasangitsheni noduma kude indoda ibuye ibe nehlala eziningi ishintshe cha kuyena uDM kodwa uSpeaker womkhandlu kaMaphumulo kade deputy mayor womkhandlu so ke ukulungisa nje kuleyo ndawo ongikhuza duma kude ngingaphumi sengindisa phezulu ngiyabonga kakhulu ngiyakudedela mfowethu sanibonana lana ulana uhle Mthembu ozokhulumela abafowabo balangelihle Mthembu so angizo kuba nawo amaningi
ngokwenzakalile anginawo amandla okuphala okuningi kodwa nje ngizobonga umphakathi amakhansela nabantu abakwazi ube beyingxenye yosuku ukuthi sizophezela uBafo ngalolu suku lakhe lokugcina. So ulanga kuthina singabafowabo ebehlonipha kakhulu ebekwenza bekwenzayo sikubona ama-social media but kuthina uma sesikhuluma naye ebezehlisa kube ukuthi kuyadlula leso sikhathi. So mesingakulindela ukuthi ngelinye ilanga mina ngiyofika ngimelanga uBafo umncane kakhulu kumina kodwa kuyangisinda namhlanje kodwa ngithena ngoba ke naku sengikhona ku program ngizokhuluma bengayimisela ukukhuluma. Abakwenza kokubi asisho ukuthi bangamaqhawe or bayizinsizwa nathi singabafana kuyikuphi ke asazi umisuka la singaqondana nobani abakwenzile bengagcina emndeni wakithi bekwenze nakabanye kubuhlungu siyakhala akukho mnandi hayi ngoba singenawo amandla kodwa ke okwamanje sinqobekile amandla sazi sesifisa ukuthi ke abakhona abangwazi ukulekelela ukuthi igcine kutholakale umenzi wokubi uyosithokozisa nathi soyixolisa inhliziyo engakusho nje ukuthi mfowethu la ngelihle siqiniseke umvelakazi njalo umhlubuso wakho lokugcina sikuphekezela sicela uhambe kahle lapho uyakhona uyakwaba komalume kaZulu nabakamthembu kini baningi abaphambili sicela ukuthi befika bekwamukele njengengane nje ukuyingane kuthini konke ubukwenzayo ubukwenzela impilo yakho siyacela ukuthi bekwamukele nje le right ube idlozi elihle usikhanyisele ushiyo dadewenu ushiyo uMaZulu icela ube isibonisa isihle ukhanyisele ingane zakweni uyalazi uzolishiya kuzona nathi somndeni siyakhala kubuhlungu ngiyabonga. Siyabonga ukukhulumela obaba kusho ukuthi uma kakhehla ke khona phakathi kwethu ngiyacela ukubona ukuthi ukhona yini okhulumela oanti uThandeka Mthembu ngaphambi kokuba mhlambe ngicheck olandelayo ngoba ongathi ukhona ngiyacela nje uze ngaphambili ma ngiyacela sisamlindile ukuthi siqonde le futhi siphakamise beseza ngaphambili siyacela ukumphakamisa ubabunala ke umnikazi nomsunguli wamathole funeral okuyena osihlelele le ndawo esihleli kuyona njengamanje wasihlelela ngokwengeziwe angikusho lokho ngokwengeziwe kwebe simkhokhela khona njengomndeni wakaZulu. Siyafisa lokho ukuthi abantu bakamaphumulo akade beshiwo babumvelasi ukuthi people of South Africa must understand. Ba understand ukuthi makuthiwa ubuntu yini futhi makukhulunywa ngobuntu ngokwesigaba sokuthuthuka kwamabhizinisi abantu abamnyama babaza abantu abathi mase befike kubantu benza ubuntu benamabhizinisi angikhankasike kodwa nihleli nje uyayibona nje ubuhleli nje uhleli kahle babunala ngaphezulu kwephachejo ebihlelwa abakwaZulu. Angibonge kakhulu babunala lapho ukhona udlondlobale njalo baba sibonga kakhulu isandla sidlula ikhanda. Ngicela ukuthi ngidedele sanibona lona omlana uThandeka wakaMthembu njengoba kushiwo uAntikalanga akukho kuthene engizokusho nje ngizothi kubuhlungu okusehlele ngithi mangicabanga kungabibikho ukuthi ngithi ngizothini kubani ngoba ngiyengitshela ukuthi ubaba lapha ekhona uma uMadiba ugogo kasiqiniseke umamkhulu wami ubhuti ucabangani lapho bekhona bengithi bazoba yilambu ubhuti uZweni hambe egcineni bengithi kuzoba yilambu kancane kancane indlela okwenzeka ngayo yonke into ihlelwa uNkulunkulu kodwa ngendlela okwenzeka ngayo uze uyibuza ukuthi kanti lapha bakhona abakhumbuli nibashiya bani ngemumva
ngibhlungu maZulu ulange lihle yena bemdala ubusukwazi ukubikela yena uma kukhona oshoda ngakho noma yena ngabe bengakacabanga ukwenzela kodwa wena ubusukwazi ukuthi uhosha ifoni usho ukuthi la ngekihle nginenkinga la nala akuzame ngalokho namandla akho kodwa namhlanje akekho ozophinda umfonele ngoba ulange lihle yena busuyitshela ukuthi ukhala kuyena ubheke elikhulu kuyena ingane ingemumva ubuswazi ukuthi uyena okumele ayikhosele kodwa namhlanje uhambile bavumile ubaba wavuma ubhuti nogogo bangaphebeza yebo bese lifikile idimoni kodwa ekhaya ngithi konakele akuhambi kahle noma ngabe bekufanele kodwa bona bekumele ebe isigoga ongcono mhlawumbe umuntu akabhudi bekuyoba ngcono eyisigoga ungabe ukuthi umphefumulo wakho uyahamba thina kaMthembu sesisigejana yikho ukuthi mhlawumbe siwumndeni omkhulu kodwa thina ilambu likhanya sitsuku zonke leli lambu noma ngabe likhanye kaZulu kuyafana ukuthi likhanye kaMthembu ngoba lokho kwehle kaZulu kuyafana ukuthi kwehle kuthina ngoba igazi lethu leli ngithi uNkulunkulu noma ngabe uyabona ukuthi kusifanele ukuthi siqhubeke sande ngicela ukukhumbula ukuthi nathi singabantu uyazwela sekumningi thina unyaka nonyaka siyalilayithi ikhandlela sibonga kudlulile izinyanga nyaka odlule mhlawumbe lwasilayithe kabili kushiyana inyanga nomthandazo mhlawumbe siyawudinga asazi kwenzakaleni siyakuzama sikuzama kodwa asiboni kwenzakalani akukho kwamangcobo kuphela endlini kaBaba thina sonke anginawo amaningi duduzekani nonke enithintekile inhliziyo kuhluphe ngeni wami ngakhala kuJehova ekuhluphe ngeni wami ngakhala wami kuhluphe mina ngakhala kuhluphe mina ngakhala Jehova wami kuhluphe ni wami mina ngakhala kuhluphe wami mina ngakhala kuJehova wami kuhluphe mina ngakhala kuhluphe mina ngakhala kuJehova wami. Sizocela ukudedela ubaba uSpeaker babushange ngaphansi komkhandlo kamaphumulo eze ngaphambili abe namazwi azowadlulisa. Kuhluphekeni wami mina ngakhala kuhluphe mina ngakhala wami tumakuthi Baba mphathi wohlelo siyabonga sicela ukubingelela emndenini waMvelasi sibingelele emndenini wakaZulu sibingelele kuzo zonke ihambeli amakhansela akhona ngimlana nje ngimi